بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. نعم سوهي تندبر فتو دارفي حال أمتها إن خيسا فجأة لالي تمت مخيافو يرو تكتك بيتني إرارتو كنتو نسين أمي رو قرتي حال غزان خيسي جرتو لالي واتو نتلقاما قد وهي خيسا تن قد قفامتي هنگا قرتي قمالي يعني قرم ديما جر واني جو هدون ياتشو تك خيسا سينا سنبودا سبحان الله ليس أكما تسايرون آية القرآن أقرأ قلشون آية القرآن أرقى من أبليين خيّتا وان آية خنا خيس جرو في حكمة ربين أما الدنيا رتقول أجرو خنا أمتا خيّن هو بچي سيئت من قلبي خيس خايّت هنا في مجوالي تري أما من دنده سنيفين قرتي كستي أما اسني في دير في مال سيدن ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخ بجماع خيستي يرو دبته حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. جاء ربي سبحانه وتعالى آيانكم سبحان الله آيات أجايبة ترقي فدا حتى إذا استيأس الرسل حتى هقو مقرتي جاء ربي سبحانه وتعالى إذا استيأس الرسل يرو إرقمتون ربين في لي الدنيا إرقتخون هدومنا أمني إسان دور أبتشو في إسان تكيسو في إسلام ما إراك إبلو ديدو لا في ربي الربسو في خنا لكم أمة الرا أرغنيني بودر أنبيون نما ربين إرغتي ور جبين ربي بيخ ور ربين إرويا أمتا قولي إرغتي خون إسان من ججبان إسان من قاليسون إذا استيأس الرسل هنگا أبدي مرچو تديهاتني تجي يعني أبدي مرچو كأنجري تديهاتني يعني سبو وكمي نصر ربين قرتي مالي جنان إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. جاء رب سبحانه وتعالى دبتي لننصر رسلنا إرقم توتخين يهنداف تنصر أفتين يا جاء ربي إسان إنجفتشي سور أفتين والذين آمنوا ور إسان جل ديمي ربي أقوم سيس إرقمتون ربي هدومنا بلا إسان الرقهوتي في ركو سلا أمني كفارا إسان الرقه الراخن كئ استيأس الرسل أبدي مرچو جلقبن سبحان الله. وانا جائبات لسيبقتنا ابن عباس اللين تفسير براتا كرتك أبا وظنوا أنهم قد كذبوا وسنتاني قد وظنوا أنهم قد كذبوا يتشتي أرئي مالجي ابن عباس أمني سلا إسان اتئرق من كن أنهم قد كذبوا نتخي جبان جتشو شكا تكتي تفسير النخاني مشهور ممالجأني وظنوا أنهم قد كذبوا خلاص كجبسي فمن جتشون قلبي ساني خيسر فيجي وظنوا نسي هنجي خلاص تقوم ليه اتفاقات خلاص جرهن سا أمنهن سا كما نديدي خانت كما نكيبلو ديدي خانت تففورا ديما ونجو إسان كيسر فيجي سنبوده مالتي هل ما أنت نقرتين وتبي الدنيا رتي أرقاج الروحان نمني هندي دبي غزات الرتي دبيني سيب دي سابو ربي نما خدنا وقميك أقرتي يا ربي ندير مكو جنة ومنكم كفارة ظالمة أمة ظالمة خنا أكم التربين شل إسي اتلالا جئ نمني قرين أما ظني ربي قدتي بداجرة ولكن ربين إرقمتوتم إساتي وجنو والقبسيسين مال جيبيتني جاءهم نصرنا جي إيغا إسان أبدي مرتني بود ور إساني وججرو أبدي مرتي بود يعني ونقو ننجرو خنا بود خلاص دبين تجي بود جاءهم نصرنا تمسخين إساني فلوفيجي سنبوده فنجي من نشاء فنجي نجيا بافم إنيو من نشاء نمن نتنجيا باسو بربان إسان سنس ور ربي تأمن سني في إرقم ربي سني يتشا أورتكا أمو ور ربي نتشرهم بسو بربادي فكين ياف أكا فكين يتيرو خافنو أمنا من الدون دبي غزاتان أولو في تتي أكا وان بقى جرخون أكا متاخي يتي أن حتى يرو تكتك أنا خيسر الأفت بيتني كوان جرخون قوتو أما ديمو تك فأنا خيسر الأفت سنبود يا ربي خيا جرخ يودي من واحد تبدو لا تا وانا فكات ربي تي مدري اغندو اي غدو يچو جي من ربي خرد دي بودن
ورانا أصدر دبري هذا لا ورانا أصدر دبري أمة تتار نمني هدون تكوني بيخ نمني سينا إسلامات كل تاتو دبسي نبيخ سينا سن كيس جيتشا الجيفة دا سرتي تتار أمة قرتي منغوليا جاينا مانتنا أفان عربتي مغول جانين أمة مغول كنا موتيتشي إساني خنجل قبا أكا إسان أردي ربا بلتن سبب إساني تهي دربوا إساني تولي جنكيز خان جانيني جنكيز خان خون خطيتي علمي إسا دالي سنبودا ilmaan inni akaakayyuu tahuuf itti aangoon dabre ilmaan inni akaakayyuu tahuuf keessaa tokko hoolaakoo jedhama. Hoolaakoon kun irra mujrima uumaa rabbi karaqeet irraa takka. Hama nama hama hoolaakoon jecha hedduu nama hamaadha jecha. Amma waan si ajaa'ibu hoolaakoon biyyoota muslimaa warra silaa harki isaa dhaqqabe hunda daaraa godhe hanga dandahutti. Hatta bara yeroo himan bar ummanni maghuulaa san ummanni maghuul ummanni gartee waraanni jinkiis khaan san magaalaa Bagdaad seenanii Bagdaaduma gartee amma agarruutanuma Iraaq tana jecha Bagdaad seenanii nama isaan dura dhaabbatu dhabanii guyyaa 40 keessatti akka taariikhni barreessutti nama miliyoona jala fixanii bar nama miliyoona tokkotti dhihaatu murruq lafarraa godhanii bar billaahi alaykum nama miliyoona tokkotti dhihaatu miliyoona tokko jechuun bar walakkoo isa laafee miti bar yaa akhi nama miliyoona tokkotti dhihaatu almost mu'arrikhtoonni gariin ka xiqqeessee 700 warra himetu jira warra miliyoona ol himetu jira sigile yeroo kana laalte namni gaafsan zamana san ture zamana gartee hoolaakoodhaa san namni ture khalas islaamummaan dhumte jechuutti murteessee maaliif mootummaan islaamaa ka isa dura dhaabbachuu danda'u hin turre gaafas mootummaan islaamaa ka gaafsan ture hundi isa dura dhaabbachuu hin dandeenye san booda rabbiin maal as baase beeytanii ilma adeera hoolaakoo takka ammoo obboleessuma isaa jechuudha obboleessuma hoolaakoodhaa ilma adeeratti walii oolanii maqaan isaa Barakaa Khaan jedhaniin maqaa isaa Barakaa Khaan kun islaamummaa qeebale innis akkuma hoolaakootitti nama waraana qabu nama humna qabu obboleessaaf obboleessumaa dawaadha namicha gattaa'iin bakka isa bira dhabde san siigale gattaa'iin dadhabde san Barakaa Khaan dhufeetuma waraana tokko irratti gatteessise jechuudha rabbiin sababa Barakaa Khaaniini hoolaakoo cabse jecha hoolaakoon waraana tokko irratti cabe eega san cabe booda bakka deebi'uu hin dandeenye hoolaakoon achumaan raafamee osuma dhahamu boodarra galaafatame jecha maalitti himuu barbaadiyan arraa miti arra barra alhamdulillah arra barra xiqqaattu barra ummanni muslimaa addunyaarra faca'ee jira haalamni islaamaatis babal'atee jira hanqa takkatti haa imaanni nu laaffatu haa akka gara dhabnullee malee muslimootumaa beekin hundinuu zamana san ammoo zamana dawlaan islaamaa gurguddoon jirtu hundi harka kannachuuf qophooytee namni kaan ajjeefamee kaan amantiirraa baafamee akkasi dalagamaa ture san fanujjiya man nashaa'u rabbii san dhufte jecha eega namni muslimaa hundi harka maratee khalas dhumuun dhufte tanaa ol maaltu hafee miti jee magaalaa takka keessatti namni 800,000 miliyoonni tokko ajjeefamu jechuun laalaga Bagdaad gaafsa magaalaa addunyaa turte magaalaa addunyaa jechuudhaan beekamti gaafas magaalaalee gurguddoo addunyaan qabdurraa takka turte yeroo sanitti jechuudha Bagdaad san daaraa godhanii nama miliyoona takka galaafatan achitti. By the way, Ameerikaan hanga Iraaq keessa seentee Iraaq keessatti nama murrug godhaa baate kana amata meeqa Iraaq keessa seese Ameerikaan amata meeqa Iraaq bulchiti. Bar mootummaa ifiitiin bar Iraaq bulchaa turanii bar jarri. Gaafa mootummaa ifiitiin Iraaq bulchaa turan san gaafa gartee sadrifaattiin kanninuu jecha. Akka waliigalatti walitti qabdee nama miliyoona takkatti waan dhiyaatu fixxiyyaama Ameerikaan nama miliyoona takka kana fixxiyyaama Iraaq keessatti jecha Ameerikaan. Inshaa waraanaa qaruumaa kanaan jecha. Gaza hanga amma dhawamaa jirtu kun nama kuma 60-70 irraa ajjeefame gammaan tana kasirratti lakkoo isaan beekame. Bagdaad garuu guyyaa 40 qofatti nama miliyoona tokko dhabde jecha gaafas. Rabbiin gaafasis numa dirmate uummata muslimaatiif. Gaafasis Barakaa Khaan san fideetuma rabbiin Barakaa Khaan sun islaamowe rabbi rahmataa godhuu fi rahimahullah eega isa injifatee booda beebarsitti waraqaa barreessee yaa beebars rabbiin nasriinaa kanneen jira bakka gartee maatiin tiyya islaamummaa irraa buqqaaftee shirkii irratti gadhaabde irratti islaamummaa deebisee dhaabuudhaaf waan khutbaa kanatti dhihaatu waan nama jedhe kanatti dhihaatu maaliif jennaan exactly khutbaa inni dubbate guutuutti barreeffamee nu dhaqqabne walaakin hanga takka turraa muramee nu dhaqqabee kitaaba hedduu keessatti
akkasitti gartee barakaa kaansanii rabbi sababa godhee islaamummaan nassarame. Kanaaf rabbi subhaanahu wa ta'ala obboleeyyan keenya warra Gazzaa kanas haa nassaru tana rabbi kadhannaafi nuti immoo wani nurraa eeggamu akka ummata muslimaatitti du'aa'ii isaanii goonee rabbi isaanii kadhannee maaliif jennaan qatti jabaate diina caala obboleeysa sii gale obboleeysuma ollaa isaanii jirutu nyaata ol naquu didee akka isaan jireenyaa fi oolinsaaf buliinsa wallaalan isaan taasise malee haan beekii qawumaan dhahu jira. Qabeelatti buuse immoo obbolaadhuma isaanii warruma ollaa isaanii jiru jecha. Akka rabbi gartee isaan sanis laaffisee gartee nagayaan nyaatas naqee fi obboleeyyan keenya kana akka rabbi isaaniif illee tumsee fanujjiya man nashaa'u sani rabbi najaa isaan baasee biyya isaaniitis ol qabu rabbi haa kadhannu. Qabxii takka qabxii yeroo hedduu mataa keenyarraa deemuun qabne takkatu jira. Namni hedduun injifannoodha waan ja'an kana yeroo hedduu hogga teessee ilaaltu injifannoo waan ja'an tana fuuteeti biyya bulchuudhaa wajjin walitti hiita. Maalii wajjin walitti hiita. Islaamummaa keessatti qabadhaa sirriitti islaamummaa keessatti injifannoon gaayaan ati jalqaba manaa baateef sun bakka sii gahu. Shuuf islaamummaa qofa miti hawaasuma feete keessattuu ati injifatte gaafne ati ja'amtu fakkeenyaaf amma Neelsan Maandeellaan injifate ja'ama yeroo hedduu. Neelsan Maandeellaan maal godhe? Biyya sanni bulche waggaa lama bulche bar Neelsan Maandeellaan bar. Waggaa lama bulche bar. Garuu wanni inni manaa baheef san mirkanaa'ee fi jira takka dhugoomee fi jira je'ee namni waa yaaduu fi mirkanoof illee dhugaa yoo dubbanne. Bira kuti qabsaa'onni hedduun tokko seenaan isaan hin dagatu maarreen isaan hin dagatu wanni jedhamuuf maaliif? Waan isaan manaa bahaniif tusani waan ta'eef. Ummanni Gazzaa kunis arra gaafa manaa bahu biyya san bulchuu miti niyyaan isaanii. Ummanni Gazzaa keessaa lolaa jiru kun biyya san bulchuu miti niyyaan isaanii biyya san bilisa baasu. Hatta rabbi gartee ittillee fedhini rabbi ittiin fedhini hatta osoo isaan kun deemanii rabbiin dhiira biraa fideeti lafa san bilisoomsuudhaa jiraata. Gaafa lafti san bilisoomtetti wanni isaan manaa bahanii lubbuu ifii wareeganiif masraa ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam tiisuudhaa fi tiifamte jedhama jecha. Fanujjiya man nashaa'uun sansanii walitti hidhaataati jecha. Najaatni maas najaatni nagaya bahuu hundarra caalu nagaya bahuu imaana namaatii beeki. Nagaya bahuu rabbitti hidhatiinsa ati qabduuti. Ummata osoo maatiin isaa jala ajjeefamuu osoo obboleessi isaa ajjeefamee arguu obboleettiin isaa ajjeefamtee arguu shahaadaa qabachaa quba lama ol qabee mana keessaa gabbahu yeroo agartu manni irratti jigee addi isaa fottoqee sigale shahaadaa qabachaa mana keessaa gabbahu imaanni isaa tabba fakkaatu kana gaafa agarte siif gala fanujjiya warri kun najaa bahee jiraan sii gala. Warri kun najaa bahee jira خلاص. Maaliif najaa bahuun bar najaatni guddaan bar dhugaadhaa. فوز العظيم جي ربي دبت بر آخر بر سيقلق وذلك هو الفوز العظيم ربي القرآن خيس جره دبي دبتو ملكين أقادا سيقلق نجيبهون أقادا تآخراسا نجيتش تآخراسا أمو ربك ستنا جائسان باسا نتمو كآخرا خينيا ابني سنيقلق آخرا خينيا كان ابني قم ربي خينيا دي بني ربي خينيا قلتهم فني يا ربي قال النسيف يا ربي دنديتين كيتي وبلايين كينيا خنت ندير مطوتي تركو إساني هند نوفري بلا إسان الرد في خنا اللي الراخاس هند أمة مسلمة خنا متى ولدت نكبينا ما والجه والجلد من وقول جن ربها خدن وأنا ما قد هي سنة التهمة وبلايين وبخينيا خم مسلمة خيسانا ما قري أجرت أما نمتا إيه وبلايين كينيا ورم تشي أبساواج روحنا ورد تشي لبو إفي وريجي اتشيته جت ربي القبو داف biyya islaamaa san tiisuudhaaf warra lubbuu ifii wareegee dhumaa jiru kana nama itti qoosu agartan nama itti hanjamu agartan yeroo nama isaan sanitti qoosu fi nama isaanitti hanjamu nama isaan xiqqeessuudhaaf yaalu agartan du'aa umu godhaa khalas yaa rabbi balaa namticha kanatti buufte nutti hin buusini maaliif jennaan warra najaata san jala miliqee beeki jarri kanaa kun warri obboleeysa ifii ka ajjeefamu argaa obboleeysa ifii ka beeleeyfamu argaa baga je'eetti qoosu obboleeysa ifii kanatti qishnaa godhu yeroo deebitee ilaalte hangam takka akka namtichi kun najaata rabbiin quraana keessa baay'ilama seene san dhabe namaa ibsa jecha hangam takka akka inni salphataa tahe namaa ibsa rabbiin moo nama salphataa nun taasisini nama gartee obbolaa ifii dhumaatii obbolaa ifii miidhaa obbolaa ifii gammaduu miti nama injifannoo isaaniititti gammadee masjida rabbii qaalii san gartee masjid al-aqsaa san بيت المقدس أن تلقى صلاة ربنا هاتاسسو صلاة
isiin bilisoomtee dheeynee keessatti salaannu san rabbi nu haa waffaqu umrii teenya bira achi hochiiseeti miti osuma nuti lubbuudhaan jirru geessee rabbitti nu haa salaachisu kana waniin an du'aa'ii godhu obboleeyyan kiyya kanan himuudhaaf ol bahee rabbiin subhaanahu wa ta'aala ummata gartee qushaashni qalbii isaanii guutee jiru jibbanni obboleeyyanii qalbii isaanii guutee jiru jibbanni ummata islaamaa qalbii isaanii guutee jiru maal jeeti dubbata beeyta أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم جا سوري قلب إنساني أكبان غوتا مزن وري قلب إنساني قشاشا غوتا مزن الذين في قلوبهم مرض وري قلب إنساني خيسا أكبن جرسن أن لن يخرج الله أضغانهم جبن إسان قلب إنساني خيسا فئتني ديمانين سن جبن إسان أمة مسلماتي كبن سن ربين أولهم باسو تفكاتي جا ittiin fakkaatin rabbiin ol baasee isaan saaxiluuf jira jee rabbiin dubbate waraanni Gazzaa kun fakkeenya gaariidha jecha warra ummata muslimaa jibbu warra jibbanna obboleeyyan muslimaa qabu warra muslima caala yahudaan itti dhihoo faliimmoo maqaa gartee ahlu sunnati wal jamaa'aa himachaa warra ummata muslimaa caala yahudaaf nasaaraan itti dhihoodha baranuma agarra jecha subhaanallah seenaa islaamaa keeytan akka mataa kiyyetti ka'an kitaaba waa xiqqishuman dubbisee hangan dubbise san keeysatti an nama yahudaa fi nasaaraa obboleeysa muslimaatirra maxxanfate baranuman argiyan sanuu ahlu sunnati wal jamaa'aa himachaa jecha ummata qushaasha qalbii isaanii rabbiin guutee gartee qushaasha rabbi isaan gartee fattane fitnaa rabbi isaaniin fattane kana sanuu maqaa bareedaatti barbaadaniititi ummataan sa'uu barbaadan nuti ahlu sunnati wal jamaa'aadha jedhanii jecha ahlu sunnati wal jamaa'aadha miti islaamni isaanirraa qulqulluudha nama gartee obboleeysa isaa kan muslimaa yahudaa fi nasaaraa irratti gargaaru islaamni sarraa qulqullu wanni sun bar xiqqoo malee bar riddaatti lakkaawama banni beeytan islaamummaa irraa bahuutti lakkaawama namni gahii hanjamatti beeka waan akkanaatan abalu faan nurraa dhiisi akkana nurraa dhiisi isaan yahudaan walaa qixxeessituu siin jaa akhi nama muslimaati bar namni kun nama muslimaati bar yaa akhi billaahi alayk nama muslimaati si gale namicha kana muslimummaa isaattiin amantu ragaa fidadhure fakkeenyaaf anamma an nama muslima ta'uu isaa shakku takka muslima ta'uu isaa ittiin amanne سيجله نما مسلمة أوسات أمنة فكان يفهم نما ملحدة تسبيخو يتيس تسبيخو تكا مسلمة متي تسبيخو يعني المسلمين تاني سليه الناجم مجون نكريستانا يسليه نمني يهودا يسليه الناجم مجون نمشن يتيس تيوان تاتي تك لما فا نمن المسلمة متي تبيخو رجعت تك أبو يوخة أوتاتي كافر لما ولوا لنا النافواتك اللي متيان أبان في الباب في هذا هو فقلت اللي نجمدو ولكن أمو yoo miidhaan inni istiraatiijikali miidhaan inni gartee muslimarra fidu irra hamaa haa ta'u taate sunummaan dhahamuun irra filadhaan walaakin obboleeysa kan kee kan muslimaa kan qur'aana tokko waliin qabdan kan nabiyyii tokko waliin qabdan kan millaa tokkorra waliin jirtan kan rabbii tokko waliin gabbartan obboleeysa kan kee kana gaafa namni dhufee dhahu ati isaan cinaa dhaabbattee nama sanitti gammaddee si gale tun hantuuta maarreeti tokkuma akkas jemma subhaanallah nama rifachiisa سيجل جري هنفو تملي قبصاوتا متيجي إن شاء الله ربي دور أبتني والغافة ولاتا أنسني أكسن سنينجيشو بربادا وركس تجارتي أمة مسلمات الدينته بربادو خنا ربي سانها كأجيلشو كأجيلو الأباتنا أمه أكمل ربي سانها قول سنود وعيد تقونا إسلام خيستها أني قبل إسلام نتي ورانا متأور رئيس ربي نهاتيسو كس إن شاء الله تعالى أنا بليان خي ورجل بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم